Belren News. Mafhungo nga Rufua Tshikovhele. Ndo livhuwa zwa zwino hu khou tevhela mafhungo. Vhathu vha nga si kone u tshila vha sina mafhafhu, fhedzi muṅwe mulwadze o kona u tshila lwa awara dza 48 a sina mafhafhu. Madokotela vho bvisa mafhafhu a munna wa miṅwaha ya 33 we a vha na vhulwadze ha khombo vhu kwamaho mafhafhu, Severe Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS. Vhudzuloni ha mafhafhu vho shumisa sisiteme yo khetheaho ya mafhafhu a kholekole u itela u ṋea malofha oxygen na u ita uri muvhili wawe u dzule wo dzika. Muvhigo wo anḓadzwa kha dzhenala ya Med. Vhasedzulusi u bva Washington State University vha ri vhathu vha tea u shumisa tshumelo ya AI ChatGPT nga vhuronwane kha ngudo yavho yo gandiswaho kha Rutgers Business Review. Vhasedzulusi vho wana uri ChatGPT i a fha vhuṱanzi vhusi ha vhukuma malugana na saintsi. U ya nga Profesa Vho Mesut Sisek, ChatGPT a i ṱalukanyi ḽifhasi u fana na vhathu nahone a i na maluvhi. Mudetshelesi arali una maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha nga ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyana nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.